Saudara, saling serang antara Amerika Serikat dan Iran bagaikan lingkaran setan untuk diplomasi di antara keduanya. Pakar hubungan internasional bahkan menyebut saling balas serangan bisa mengancam negosiasi. Jalan diplomasi Amerika Serikat dan Iran masih terjal. Saling serang antara Amerika Serikat dan Iran membuat negosiasi jalan di tempat. Rabu dini hari waktu setempat, Iran melancarkan serangan yang menyasar aset Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, dan Jordania sebagai balasan serangan udara Amerika Serikat. Bahkan Iran juga mengklaim menembak jatuh drone MQ-9 di atas wilayah Jam, Provinsi Bushehr. Iran menuding Amerika Serikat ada di balik serangan Israel ke Iran sebelumnya. منطقه ما هیچ کس باور نمیکنه که عملی از رژیم صهیونیستی سر بزنه بدون هماهنگی و همکاری قبلی با رژیم صهیونیستی. یک. دو اینکه ما از نظر دور نداشته باشیم که وزارت خارجه آمریکا صراحتاً دلیل اصلی تحمیل این جنگ علیه ایران رو حمایت از رژیم صهیونیستی ذکر کرده. این موضع رسمی آمریکا بوده. سه اینکه همین الان هم علیرغم ادعای مقامات آمریکایی ما اطلاع داریم که سنتکام هم در زمینه پدافند و هم در زمینه آفند با رژیم صهیونیستی کاملا هماهنگ و همکار هست. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika, CENTCOM, mengumumkan jet tempur dari Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat menargetkan sejumlah area di Iran. Menyusul helikopter Apache ditembak jatuh di dekat Selat Hormuz. 2 pilot selamat dan tanpa luka. Namun, Donald Trump mengklaim negosiasi dengan Iran belum berakhir. Trump menegaskan blokade laut tidak akan dicabut selama kesepakatan belum tercapai. We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped, and we could have at least an idea by 1 or 2 days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Melihat eskalasi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran, pakar hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Shah, sebut negosiasi